clear tu le ngai thatu te nilai ni chibai le vek ule nizan lama World Cup qualifier inel la sang te nei chun zom ania Europe lama le CONMEBOL lama te inel na nei chun zom ani chung te chu kan soi ho anga ten football Thu Leng te po thlirangai thla ko na kan nei le bok don nia tun chuma chuan Europe lam World Cup qualifier trainbul tanta ila nizang group F in khel munom taka Portugal lamin har salutuk lavin ne na anchanga Hungary chu goal thum goal nin an ne group F in khel munom taka hian mol nei tu Hungary heng goal sat tum nga an ne ya mi khwal team Portugal heng goal sat tum som panga nei thungin in khel pumpui thlera po Portugal hi an chung nung zoka achak phu zok an chak tila kan soi fu ber ome inkhel munom taka hian Hungary lam hian ma an hruai masa zoka inkhel tana tanga minute som ni pakhat na varga chon nabgi siam sak a train ma an hruai na goal a khonga Portugal team hian sikhat an phur der ma se minute som thum paruk na Portugal tan cancelo siam sak a tangin Bernardo Silva chon an siphur aron suta game borok tang zui tak ani ngal ani First half ang goal dang alubel zui talava second half an tran deuh chautin Portugal hian penalty an hlo chuaka penalty hi Portugal tan Cristiano Ronaldo chong goal a chantirin goal ni goal khatin ma an hruai ani tiang Cristiano Ronaldo hin football azin konga goal zakwa somni pathum akhung tling tachi bok Portugal team hian natakin an nor zui zela amai ro chu minute somriat palina goal an chua Negosiam sak atangin varga chuanin an siphur aron sut ve leya Hungary lam hian base na po an nei sang man hle goal lu tangare lo te minute somriat parukna Bernardo Silva siam sak atangin Joe Cancelo chan Portugal tan ma an hruaina goal aron khung leya goal dang lu bel zui talavin Portugal hian Bernardo Silva Cristiano Ronaldo le Cancelo te goal khung mang hian goal thum goal nin ne na an changa point thum an hlo chuak tihian Portugal hi group F a khel nia point ruknen ma an na hruai zela Hungary hi point khat nen pathum na anom thung Mizo mi puite poina kan tran mai England lam point thum har salutuk lavin an hlo chuaka mol nei to Serbia chu singa fai ngotin an sop he inkhela hian mol nei to Serbia hen targeta sa tum khatma an nei lova Thomas Tuchel noya che tha mai England team hian goal sa tum somni pali te meu mai an nei thunga ball position le in pass di konga po Serbia hian an khan lo hle inkhel bul an trana minute somthum pathomna Declan Rice siam sak atangin England tan an striker thami Harry Kane chon ma an hruaina goal aron khonga hun tampo aliam ma minute somthum panga na Morgan Rogers siam sak atangin Chelsea tanga Arsenal ina an senglu tak noni madweke chuan England tana an goal ni na aron khung le tihian noni madweke hin England team tan goal akhung na masaber aron neita ani first half a goal dang alubel zui lova second half an tran chautin minute somnga pahni na magei siam sak atangin Erzi Konsa chon England tana an goal thumna aron khung leya game chungam tak anni minute somsari pahni na angam lo zok Serbia lam hian red card an choi zuya red card hi an defender poimo Milenkovic son a choi anni red card a mutang reilo te minute somsari pangana Declan Rice siam sak atangin England tan magai chon goal aron khonga England team hian silifain ma an hruai der anni hun top ma shatin England hian penalty an hlo chuaka penalty hi United atanga Barca lama lona kalta Marcus Rashford chon goal a chantira goal dang lubel zui talovin England hian olsam takin singa fain ne na an changa point thum an hlo chuak tihian England hi group K a khelnga point la hlo chuak vekin point som panga nen ma an na hruai zui zela Serbia hi point sari nen pathum na anom thong World Champion tepo loni to France lampo an chakhrama comeback ro puilan tirin an khingpui Iceland chu goal ni goal khatin an ne
he in khela hin France in goal shot tum som ni an neya mikhwal team Iceland hin goal shot tum sari an nei ve thong in khel pum pui thlera ero France lam an chung nung zoka Iceland hian an ngam lo hle angam lo zok team hian ma an hruai ma sa zoka minute som ni pakhat na ardi goldman son chuan Iceland tan ma an hruai na goal aron khonga he goal hi an humrei ang reng khop mai ma se minute somli pakhat na an che suala penalty choyin penalty hi Mbappe chon goal a chanti ra an sipur sutin first half a goal khat ve ve in pein an trin an ne second half minute somruk patni na Mbappe siam sak atangin Bradley Barcola chuan France tan ma an hruai na goal aron khonga goal lu no reilo te minute somruk pariat na France midfielder Xiaomei chu red card manga no chua anne Iceland lam hian na takin annor leta ma se omzenein annor zui thei talawa minute somriat pakwana an goal khong chu pomsak an nilo nge hei bak thil dang lam thleng om zui talawa France yan ne na chang shamin point hum an hlo chuak ti hian group D table a France he khel nia point ruknen ma an na hruai zui zela Iceland hi point hum nen pahni na anum ve mek bok Erling Haaland ateram Norway lam point all sam takin point hum an hlo chuaka Moldova an mikhwal team chu goal som pakhat goal khatin an sop rep mai he in khela hian Norway hen goal shot tum som thum pali an neya Moldova lam hian target a shot tum khatma an nei lo thong Norway team tan hian Erling Haaland chung goal nga zet mai a khonga Haaland hian minute som pakhat minute som thum paruk minute som li pathum minute som nga pahni na le minute som riat pathum na te goal a khonga double hat trick atlin teu hle ani ba ka hian agar chuan minute som ruk pasari minute som sari paruk minute som sari pakwana le minute som kwana te goal a khung ve boka goalie ani po hian athok chuak ane anni pahni ba ka hian Felix Horn mai ba ka Martin Odegaard ten goal khat ve ve an khung ve boka Moldova goal chun hi Norway player Oscar tan anlama ati lupal ani nge ti hian Norway lam hian olsam takin point hum an hlo chuak table tharbera po group A ya khelnga point som panga nen ma an na hruai zui zela Moldova lam hi khelnga goal som ni panga chua toyin point an la hlo chuak lawa table mongbera anom zui zel ane World Cup qualifier CONMEBOL lama lu chhauta ila CONMEBOL lam inel na tahi tukin khan amor bok na nei ane tukina CONMEBOL lam amor bok na inkhel monam taka World Champion Argentina team antlo ma mol nei tu Ecuador chon sikhat fain an ne he inkhela hen Ecuador hen goal shot tum som pakhat an neya Argentina hen target a shot tum khatma an nei lo thong inkhel monam taka hian minute som thum pakhat na Argentina defender Nicolas Otamendi chu red card mang no chu ania second half minute som nga na Ecuador midfielder Moises Caicedo po red card mang no chu ani ve bok he inkhela goal chun he minute somni pangana Ecuador tan Ener Valencia goal khung ania goal dang lubel zui talovin Ecuador lam hian point hum an hlo chuak he in khela hian Argentina team tan Lionel Messi ain lan lova hei hi an tur deuh te po ani thayang chu anni ang bok hian ram tha kan ti Brazil lampo antlo ma Ancelotti en kol na noya atum khatnan he team hi antlom tukina in khel monom taka World Cup qualifier a Interconfederations playoff khelphak ngei tuma tran la team Bolivia lam chon sikhat fain anlo ne Bolivia tan hein kheli apoi mo khop maya soita khan Venezuela lam anlo chaklo ani chuan Bolivia team tan be seitur omlo zui don tepo ati thayanga amai ro chu Bolivia team hian point hum hlutak an hlo chuak ani inkhel monom taka hian Bolivia team tan inkhel monom taka hian Bolivia hen goal shot tum som ni pathum an neya chak antum hleti hei hian ati chiang hle Brazil lam hian goal shot tum som an nei thonga inkhel pum pui thlerai ro Brazil team an chung nung zok ani he inkhela goal chun hi Bolivia tan minute somni pangana teriro sa goal khung ani ya point hum hlo chuanan hei hi an mang tangkai zuita ani
ti hian Bolivia hin hne nan chanta ka wang hian Venezuela chu le pelin pasarina an chawa Confederations Playoff khel turin anin pet kai suita ani Confederations Playoff kan hanti hian in anma ni ram atangin direct in an qualify lova ram dangami kha an vatum dona chuta an chak ani chuan World Cup khel turin an tling theidon tinani chu Bolivia va nei le na chu Colombia team hian Venezuela chu an lo hne ve thunga Colombia hen goal ruk goal thumin Venezuela an hne ani ti hian CONMEBOL chu a hmor bok na nei ani ta Argentina Ecuador Colombia Uruguay Brazil le Paraguay te chu World Cup khel turin anin pet linga Venezuela an chaklo awang khan Bolivia team an chaka an ron le pel chia Interconfederations Playoff khel turin Bolivia an tlinga Venezuela Peru le Chile te ero World Cup a kan mudon loti a chiang zuita ane inkhe result lam chu kal santa ila football thulenga lut chhaudonang o ton trum chu Marco van Basten an Lionel Messi le Ronaldo chungchang a soidana tanghian bultran ta ila Marco van Basten a thu soi hi kan pomzong ani thei angem Van Basten chuan Ronaldo hian a thok rim leya player thok rim bertia hriat ani thin ani kumsom limi ni chungin tun thleng hian ala khel theya fak aphu hle chu tiang che chon Lionel Messi hian fak aphu tok lova Lionel Messi chu a thiam thil tin an soi mai thina thiam thil te hi thataka kumsom thum pariat vel thleng nei thei tur chuanin thorim angai ve tho ani Ronaldo angbokin Lionel Messi po hian a thok rim ma thorim na tel lo chuan kumsom thum pariat thleng hi thatakin a in lan thei lo ani ti hin Marco van Basten chuan a soi dana tang chuan Lionel Messi hi talent mai pialama a thok rim ve hle ti a soina ani chu Real Madrid tana hlotling taka lo in lan to Luis Figo point thu thar aron neya Luis Figo chuan Pedri chungchanga angai dan a soi Pedri hi kan hriat ang khan tun hnai mediaten an kom na Real Madrid lama hin trial alo nei towa Real Madrid chuan an tlap tana khel tur chon apan deuh thu le a that tok lo thuin an lo nar fi thla ani kha hemi chungchanga hin Luis Figo chon thu thar aron neya Figo chon khati hun lai khan tunge ani kan hrelava amai ro chu chiang taka ka seidu chu tundin hmuna chon Real Madrid teamina anmamo ber chu Pedri te quality nei ang hi midfielder nei hi apoimo hle ya Real Madrid team hen Pedri hi anmamo hle ani Real Madrid hian player thar sengnu don ta se ka suang to na ka du ber chu Pedri hi ani ya ingdikama Atlantic ero karing lo ani Real Madrid team hian aniang he chu anmamo nge ye tin asoi Liverpool team azoma wanga soisel lo mai Alexander Isak point thu thar aron neya Isak chuan thil ni na dik tak hi mi tam tak hian an hrelava media tena an soyang hi an pom duak thin ani Newcastle United so sana Liverpool team ka zom chan hi chiang takin nakina kalaron soi chuak anga tundin mana chan soi choiro ala tul lem lo ani thil ni na tak hi mi tam takin an thra chiang tok lova ani na tak an hriat huna chan mak an ti ve hle ang ti hin Alexander Isak chuan asoi hei mai ba kain Isak chuan tundin huna chuan Liverpool team ka zom hi kalom ma international break ma he team ka zom thei hi kalom hle ani Liverpool team a hin thil ro pui takti katum don na chumi tana helai mun po hi pan kani hrim ani amai ro chu Newcastle United ka chho san chungchang hi chu fel fai takin kala soi nge yang ti hin asoi Chelsea lam point thulo mam lo tak ni jang khan hriat tur an nei tatlat maya an forward Liam Delap chu a in liam rei tur thu an puang hemi chungchang hi news rin tlak takten an ron tar dan pialama Chelsea lam po hian unofficial website latwa an puang towa Liam Delap hi November tha bak training azom thailo tur thu an soi chiang ta ani chuti rualin Chelsea tana thulo mam ero Liam Delapa Liam hi zai angai don lo ti puan chian ani thonga hei ero thulo mam tak ani arinom Liam Delap hi Fulham nen aning khel tumin inkhel an tran deuh chautin Liam wangin lak chu ani ya a Liam hi ngun taka endik ani nu hin November tha ma chuan in training azom lo tur thu puan ani ta ani
November thla hin training han zom ta se December thla po alain khel thei arinom lo angreng khop maya hun rei tak chung chu dilapi achol don tinani chu Nottingham Forest lampoin Cotstar an nei ta ha an Cotstar ni turatan Tottenham Hotspur ina an ban tak poste koklu chuni sangkhan an senglu thu an puanga Nuno Espirito Santo chu ani hian aron thlak don ani Forest team hi kan hriat ang khan Europa League khel tur an ni ya Europa League choi lai hi Tottenham Hotspur an ni ya Tottenham Hotspur champion pui tu chu poste koklu nge hi ani hemi chungchanga hian Forest Club President Marian Case Point Thuthar aron neya poste koklu kan senglu thei hi kan lom leya ani hian trophy min choi pui ngei karinga record thar thatak nen he team hi min ompui thei ngei karing tin asai Liverpool lampoin ni zangkhan Thuthar an neya English News 10 anron tarlan thanin magei chumi mal inremna lo nei pui an tum thu puan aniya transfer kongka ni pui transfer kongka aloin honve le ani hi free transfer in senglu antum thona chumi huna chon chu boy tu omlovin mimalin remna lo nei pui antum thu puan ani Liverpool hian magei hi January transfer kongka loin hong tura man ne senglu antum lo thu an ti chiang towa season kalmek atop huna ani hi senglu antum thon ta ani Liverpool hian in gai hi transfer kongka kharta ka puhan an senglu teu khop maya pales lamin hun top don tekte an phal talo thut anni hemi wang gai po alom lo khop maya Liverpool ero azom ngei ero arinom ta thong Friends Club Lyon ta na khel mek Malik Fofana point tu anei sho chho zel maya nisa na mahan team tokin atarlan danin Chelsea lam chan senglu an do thu an sei vele tatlat mai Malik Fofana hi Liverpool nen te po seizom an lo ni towa amai ro chu Chelsea lam an ron lan ve ta ka chuan Fofana malam hun ia chiang lo angreng khop maya mausala thlak tu turatan Liverpool lam po hian an lo hual lok to ani team tok lam ve khen atarlan danin Tottenham Hotspur lam poin nipui transfer kongka aloin hon vele Paris Saint-Germain a train roll tharma bak eng tak nei seni mayolu chu senglu antum thu puan an hi ya roll tharma bak eng tak nei senglu tur hian amana po sum enge moza chu the chu an poi ti lo thu an sei to mayolu hi kan hriat ang khan FIFA Club World Cup te Champions League te po amel kan lo mutowa player theina sang tak nei ani zia kan mutlang ome hemi wangin Tottenham Hotspur mit atlung ta hle a ang hle Gabriel Martinelli point Thuthar aron neya Arsenal forward Martinelli chuan tun hnaya a hlim tok lo thu an soi nia thomleng chu thudik tok lo ani thu a soi Arsenal team hian Eberechi Ezele Madueke te an senglu awangin Martinelli tan mun atam to lo tura ngai ania hemi wangin alung oi lo nin thom aleng ani ma se Gabriel Martinelli chon hemi chungchang hi ron soyen tun din mona ke hian hlim lo na kan nei lova kan squad kan chabel sawa chu katan chon alomom zok ani he team hi trophy choi thei turin theina ani zual pha sawa chu wang chong kahlim zok ke he tianga thu an thedar hi chu thudik tok lo ani ya Arsenal team tang ka khel thei hi kaloma Ezele Madueke te po an ron lu thi katan chon thil lomom tak ani tin asoi Liverpool legend pangai omve tak mai Jamie Carragher point Thuthar aron nei vele ta Arsenal team chuan Victor Gyökeres sain Kai Havertz chu laring zok tura adu thu asoi ve tlat mai Jamie Carragher chuan mitam takin Gyökeres si athatin an soi thina amai ro chu game puitlinga ala that tok lo zia chu achiang hle ani ai chong Kai Havertz si ala tha zoka keima tak phei chuan Kai Havertz si ka player thati le ka ngai na te zingami ania Gyökeres ai chuanin game puitlinga po ala tha zok nge yang tin aron soi ve khau mai Real Madrid tana loin lan to chen Jesse Rodriguez point Thuthar aron neya Kylian Mbappe an senglu theina tur kong atang ke apen ve ngei thu asoi Jesse Rodriguez chuan Real Madrid tana kalowing khel vai to thin ha kalom ma tuna Mbappe alut po hi kalom hle Mbappe hi kalo shril ve na sa thin khop maya khati hun lai khan Mbappe hi ka betlanga
Real Madrid azom chon Ballon d'Or adon thei tur thu kalo hril ve thin ani he team azom chana hianin kong eng motal chuanin ke ka pen vein ka hria ti hin Jesse Rodriguez chuan asoi Liverpool team lo enkol to tu Rafa Benitez point thuthar aron neya Benitez son Ronaldo ain sala chu a complete zoka a hriat thu asoi Benitez chuan Ronaldo hi player thatak chu ani nge ya ani hi ka hret chiang em ani Liverpool team kalo enkol to wang nilem lovin Ronaldo hi khovela finisher thaber katilo thei lova chutiang chiat chuan mo sala po hi player quality nei sang tak ani ya Ronaldo a hian a complete ma zokin ka hriatin Benitez chuan asoi Benitez chuan soizui selin Ronaldo hi chutluk thei ani chuang lo anga amai ro chu ka ngai dana hian han soitlang ta ila Ronaldo hi finisher thatak ani ya mo sala ero dribbling kan hanti angte in pass dik konga te assist le goal khung konga atha emema chuwang chuan Ronaldo a hian a complete zoka hriatna ka nei tin a soi ve khau ani Manchester United point thuthar an nei vele ta nipui transfer kongka loin hong tura emo January transfer kongka aloin hon vele Al Hilal atangin Portuguese midfielder Ruben Neves su senglo antum tur thu puan ania English Premier League lama tepo kanlo mer hriat to base lo taka Saudi Pro League panta Ruben Neves United hian anlayai lo ni hin alanga kumsom ni pariat mi hi United lama kan mu thut tepo arinom ta hle hetiang kar hen Arsenal lampoin an player thren khat te chu chuatir antum ni hin alanga January transfer kongka loin hong tura Gabriel Jesus chu chuatir anpui ti lo thu an soi tatlat maya Jesus si anti ma mun achan tam to lo tur thu puang hen hral mai anpui ti lo thu an soi ta anne Jesus si hliamin atla buak ngun angreng khop maya a khel tam lo hle hemi wang he hral mai anpui ti ta lo a ang ta hle Arsenal team tana loin lan to Chelsea tan te po loin lan to William Gallas point thuthar aron neya football pandit na thok to Gallas suan Ruben Amorim chu an ban thuai arin thu asoi William Gallas son Ruben Amorim hian ahna athok thatok lova player thate kol nual ma se achor thiam lem lo ani he team hi an thada nang berin ain kol thiam lo boka chu apoi lai tak chu ani bok ka ngai dan tlang takin han soita ila Ruben Amorim hian ban atok thuai don na atha angzong te point han soita ila Christmas ma nge hian ani hi an ban karing ani ti hin William Gallason aron soi ve khau ma he Gallas soyang hian Amorim hian che that pui zui ta lo se Christmas ma hian an ban kan ring hlomem le tu hnaya Michael Owen chuan Hurricane an Bundesliga apana champion no moi a choi chu chona thar ani lo thu le Bundesliga Bayern Munich champion chu Scottish League Celtic champion ang vel bak ani lo thu asoi ani kha hemi chungchanga hian Hurricane chu aron tong chuaka Michael Owen hi aron chang let Hurricane chon hemi chungchang hi soyen Michael Owen a thu soi ha kalosia a poi katle he mun hi anuam ma inel na puitling le har satak kan machon ani English football hi chu aro puya kan soi niam theilo wanga kaza bok chuti rual chuan Bundesliga po hi inel na har satak ania ke po hian ama zong ain tumruna ka nei sang zoka gol ka khung thei chan te hi ol samwang nilovin tun ma zong ai khanin thei top ka chhuat na sa a he mun hlotlin na chan nge hi katum ani chu wanga gol khung tam mai kania Club World Cup te Champions League te Bundesliga te kan machon ve thawa thil har satak kan paltlang ani Michael Owen athu sohi ka pomzong ani lova helaya inella hi har satak ani ti hin asoi Manchester United team trophy lian tham pani lo choi pui to an goalkeeper hlui Ben Foster point Hurricane hi aron chana Michael Owen chon midang zana anei tok lo nia a hriat thu asoi Ben Foster chuan Hurricane a thu soi ha ka pomzong tak ania Michael Owen a thu soi kha thil tro lo tak le midang za lo na lian tak ane Bundesliga hi kalama chon lem lo na ngin inel na har satak ania team tha anni zia po Champions League te po kan lo muto ane
Michael Owen pohian thil asoi tam lutuk ma thina Hurricane mai ba ka Wayne Rooney chungchang asoi dan po khathil thu lo tak ani bok Hurricane na chungchang asoi dan ngat phei khat chu thil thu lo top khok ani ya inza ton na hi football a thil poimo tak ani ya chutiang chu Owen hian azir chu angai ti hin asoi Chelsea lam point thu thar an nei vele ta nipui transfer kongka loin hong tora an chevat lo ani chuan Fermin Lopez chu senglut lo thut thei din hmuna anding tatlat mai Fermin Lopez si Barca tang khel zui zel adu thu lo sei to ma se Barca lam hian aman phu to ka lei ngam anom chuan chuatir an poi lo thunga hemi hi hranin City lam chan tu hnai khan an du thu an ron sei vele tatlat maya ama du tu Chelsea lam hian ma an na chak lo ani chuan City lama hian akal thut te po arinom mi se ashat em wang le racist chungchang wanga hun rei tak shrem lo ni to Luis Suarez po ni zan lama khan an shrem na chu pakhat an ron ti chuak le ta US Major League Soccer lama league kapa match ruk khel thailo tura an shrem nuwa Major League Soccer lama po game thum in lan thailo turin an shrem le ta Uruguay striker hi country atang khan League Cup final a Seattle Sounders nen aning khel tumin coaching staff ami chu chil acha khuma ngaidam dil ma se League Cup a match ruk khel thailo turin an shrema hei mai ba ka hian Major League Soccer League lama po match thum in khel thailo turin an shrem ta ani hetiang ani ta ga chuan Luis Suarez and Charlotte Seattle Sounders mai ba ka DC United te an ma chon huna ain lan thei don talo ani Luis Suarez and professional football alu chil hnuwa hliam wangin game somnga pali vel chu ain lan thei to lova shrem wangin game somruk panga lai ain lan thei lo tura shrem alo ni to bok pui hem tak ani lemin yamala thu soi hi kan pomzong ani thei angem yamal chun Ballon d'Or don aphum le tumlo chungchang an zona chu achanga yamal chuan Ballon d'Or hi pakhat chau don katum lova pakhat aya tam don katum ani chumi ti thei tur chung quality sang tak ka nei ti po ka in hria a kadong lo ani chuan ka ti turang kala ti tok lo ani mai tun din hmuna chan Ballon d'Or dong thei turin ka thatokin ka in hria a pakhat aya tam choi ngei ka tumang ti hin asoi yamal hian Ballon d'Or hi tum khat aya tam adon thei kan ringem le ole hati chin hatun tumatan ni mai se thlir tu te ha channel min ngai lut saka chunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe pa tan min han lak pui le ula thungai nom tak te nen kanin mu chho le zel don ne